ngira ngo murabibona aho ngaho dutangiye ni muri teritwari ya Walungu, aho abazarendo cyangwa urubyiruko rwaho rwamaze gutangira kwigaragambya. Ni amashusho yagiye hanze bagaragaza yuko batifuza ingabo z'u Rwanda habe na busa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imyigaragambyo irimo irakorwa, ariko nyamara tukaba tuzi neza yuko Gen Z yamaze gutegura imyigaragambyo izaba ejo ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa mbere, ni mu gitondo cy'ejo. Ni ukubitegereza tukabireba. Ariko nanone tukiri ahandaza kugaruka, mu gihe abanyekongo barimo baramagana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwabo, ni nako impunzi z'abanyekongo nazo ziri ku butaka bw'u Rwanda zamagana igihugu cyabo. Ukuvuga ngo ni urunyurane baranyuranyuranamo. Ndagaruka kandi ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ukomeje kugenda uzamba, aho ibintu bikomeje kugenda byunyuka muri wa mugani w'abarundi, abona yuko bitari kugenda neza. Utakwibaza ati ese umubano w'iki gihugu n'u Rwanda uzagenda ute, uzaherera hehe, ko n'ibintu birushaho kugenda bizamba, birushaho kugenda bijya ku rwego rwo hejuru. Ndagaruka ku ngabo za M23 zongeye kugaragara ari ikirongo kirekire cyagaragaye mu mujyi wa Uvira, nyamara ariko abayobozi bayo bakomeje guhamya yuko ngo bo bavuye mu mujyi wa Uvira. Ukibaza uti niba barahavuye se biriya tuhareba ni ibiti, ni baringa, ni iziki? Ibyo byose turabiva imuzi n'umuzingo. Reka ngusabe ugiye kubana natwe rero udusigire igitekerezo cyawe muri commentaire, ubundi ukore like, unasharinge, kandi ari bwo bwa mbere ugeze aha ngaha ntugende udakoze sabone cyangwa subscribe. Ariko aho gataho ngaho reka mbabwire nti happy new year, mukomeze kugira umwaka mushya muhire, abarimo barawinjiramo, abawugezemo, ndetse n'abarwayi cyangwa bafite ibindi bibazo by'ubuzima. Reka mbabwire ngo mwihangane, bishobora kugenda neza, ibibazo bigakemuka, ntawe uhora ababaye. Kimwe nuko nabishimye nabo nabamenyesha yuko ntagahora gahanze, nabo ibyishimo bafite uyu munsi wa none atari ko bazabigumana. Bajye bamenya yuko iby'isi ni gatebe gatoki. Ntatindiganyije, reka mpere kuri iyi nkuru. Ni inkuru yamaze kubijya hanze, aho abasore bo n'urubyiruko muri rusange, abasore n'inkumi bo mu bice bya Walungu batangiye gukora urugendo. Ntabwo ari muri Walungu honyine, ejo twaberekaga Walikale muri Ituri naho nuko, aho Gen Z y'igihugu yose by'umwihariko zino ntara ziherereye hano mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje kugenda zikora imyigaragambyo zamagana izi nyeshyamba za M23 ndetse na RDF. Ni imyigaragambyo yasembuwe na M23 y'ubwayo ubwo yatangizaga imyigaragambyo ku ngufu no ku gahato, ihatira abanyekongo ngo kujya mu myigaragambyo ngo bakereka amahanga yuko badashaka ko M23 iva ku butaka bwabo. Imyigaragambyo yatangiriye mu mujyi wa Uvira igakomereza muri Ruvungi, abantu batwarwa ku gahato bikaza gukomereza mu bice bitandukanye birimo Karehe ndetse na Goma. Ubu rero Gen Z ikaba yatangiye imyiteguro, aho ejo ibintu bigomba gutangira bigakorwa. Ni urugendo ruteganyijwe yuko ni imyigaragambyo izakorwa mu mahoro, nta kaduruvayi, nta gusayinda, aho bazazenguruka uno mujyi wa Goma basaba yuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwabo. Ni ikibazo gikomeye, abantu benshi bavuga bati amashagaga y'izi nyeshyamba ni ukuyategereza tukareba nimba batazabagwamo. Abandi bakagaruka bavuga yuko uyu ushobora kuba ari umutego wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubatega kugira ngo bazasahindire runo rubyiruko, noneho ibintu bizambe. Impamvu nyamukuru birabonetse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyijandikemo. Noneho ibi byose ni ukubitegereza tukareba ngo niki kibihatse, niki bihatse, niki kizabikurikira. Mu gihe rero Gen Z zitegura imyigaragambyo y'ejo, nibwo muri uyu munsi wa none hagaragaye imyigaragambyo mu nkambi z'u Rwanda. Mu nkambi ziri mu Rwanda z'abanyekongo harimo inkambi ya Kigeme ndetse n'inkambi ya Mahama. Iya Kigeme ngira ngo iri mu ntara y'Amajyepfo, ya Mahama ikaba mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kirehe. Izi nkambi rero zikaba zagaragayemo imyigaragambyo y'abakongomani bavuga yuko ngo bamagana ubutegetsi bwa Kongo ngo bukomeje kuba ibivangura ngo ndetse no kwangisha abanyamurenge ubundi bwoko ngo bw'abanyekongo. Mwibutsa yuko kino gihugu cya Kongo kirabarirwa nibura amoko agera muri 450. Ubwo rero ubwoko bw'abatutsi bukaba burimo buragenda bwibasirwa, bakaba babikurije ku magambo yavuzwe na Sylvain Ekenge Bomosa, aho yavuze yuko abandi bantu, abasore b'abakongomani bashaka abagore b'abatutsi bagomba kubyitondera.
rero nk'uko byagiye bigarukaho na zimwe mu mpunzi zitandukanye ziri muri izi nkambi, bakavuga yuko ngo bashaka yuko abakobwa babo bagumirwa ngo andi moko akabanga. Ibyo ngo ni ukwangisha Rwanda, ni ukwangisha abakobwa babo abandi basore bo mu yandi moko. Ikindi bagarutse bakavuga yuko ngo icyo bavuye muri Kongo bahunga mu myaka 30 ishize ngo n'ubu kiracyahari, bakavuga yuko ngo leta ya Kongo ariyo yabicaga. Ubwo rero bakaba barahunze bahunga ngo ubwicanyi bakorerwa na leta yabo. Rero bagashingira kuri ayo magambo ya Sylvain Ekenge Bomosa bemeza yuko ngo n'ubundi icyo bahunze ntaho kirajya, bigaragara neza yuko kigihari. Nkibaza ngo bizagenda bite? Ese bazagwa mu buhungiro, bazamera bagushyanga, bizagenda bite? Hari ikintu kimwe gikomeye ejobundi mwabonye Oscar Barinda Igoma arimo aravuga yuko ngo leta y'u Burundi ngo irimo iracuruza impunzi z'abanyekongo. Ni impunzi zihageze ejobundi ngira ngo nta n'amezi 3 zirahamara. Abandi nabo bamaze imyaka 30. Haryo ubwo hagati y'ibyo bihugu byombi abarimo baracuruza abandi ni bande? Bose bafite impunzi z'abanyekongo, ari Burundi burazifite buzimaranye ngira ngo ukwezi ntikuruzura, ndetse n'u Rwanda rurazifite ruzimaranye imyaka 30. Bisobanuye neza yuko rero ubwo muze kumbwira businessman urimo aho ngaho wungutse ndetse akavagarika amafaranga ninde muri abo bombi. Ntabwo nkeneye kumuvuga izina, ariko nawe ubwawe uhita ubyiyumvisha ikijya mbere cyari cyo. Hagati rero y'u Burundi n'u Rwanda naho rurageretse aho impande zombi zikomeje kugenda zishinjanya. U Rwanda rushinja u Burundi gufasha FDLR, u Burundi nabwo bugashinja u Rwanda gufatanya na FNL Nzabamema ndetse na Red Tabara. Ariko none ibintu bikaba byaraje kuzamba igihe ingabo z'u Rwanda zafataga umujyi wa Uvira zifatanyije n'icyitwa M23 na Red Tabara nizo zatwirwaneho. Ni ibintu byatumye rero impande zombi umubano ukomeza kugenda uwunyuka, ugarushaho kugenda uzamba. Kabone nubwo mu minsi ishize Olivier Nduhungire yari yatangaje yuko ngo hari ikiri gukorwa, ndetse akavuga yuko ngo Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe, ko ibihugu byombi nta mpamvu. Ariko nyuma yo kuvuga ayo magambo y'uburyarya no kubeshyanya, generali babwiye ntibibi bavuga no kutubeshya, yagaragazaga yuko ngo impande zombi ngo hari abarimo barabikurikirana, ngo barimo bariga kuri icyo kibazo cy'ukuntu impande zombi zakongera zikabana. Nta kubana nako rero, kuko uyu mwanya wa none tuvugana haba. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone. Génération Z, l'heure est à la conscience. Goma, Bukavu, Bunia, Butembo, Uvira et chaque coin de la RDC ne sont pas à vendre. Nous refusons l'occupation, la manipulation et les pillages de nos ressources sous couvert du M23. Notre arme, c'est la lucidité, la solidarité, l'union et la mobilisation citoyenne. Lèvons la voix, informons, résistons pacifiquement. Le Congo est un, le Congo est souverain et notre génération ne se taira pas. De ce fait, nous vous invitons tous à répondre massivement à la grande appel à mobilisation de Gen Z ce 2 janvier pour affirmer notre ras-le-bol contre l'occupation et pour réaffirmer notre attachement à la souveraineté nationale et à la souveraineté congolaise. Batoto ya Goma na Bukavu, tunajua baoccupant ni banani. Tunajua vita ambayo batu wanatuleteaka huku kwetu depuis RCD, CNDP na wanabadilisha majina kila siku. Tunawaomba gisi wababu zetu walijiopoze ku maoccupation, tunawaomba na nyie mkuwe lucide, mujimobilize, murepondre kwa hii appel ya Génération Z ili tupate kusema non kwa occupation, non à l'occupation du M23, RDF,
non à l'occupation ya batu benye banapenda bagabule babalkanize inchi yetu, banapenda batu impose mabitu. Tunaona gisi biko natupiga mafimbo kila siku mungini, tunaona gisi biko natuterrorize na tunakatala hizi mapratike zote. Sababu hilo tunawaomba nyinyi nyote, hii le 2 janvier 2026, connaissant que date ya 2 janvier ni date na correspond na assassinat Mustafa Mamadou Ndala, véritable patriote mwenye aliwapiga mu 2023. Tunawaomba aliwapiga mu 2013. Tunawaomba nyinyi nyote mujimobilize ili tupate kuonesha kama tunakatala occupation na tupate kusema kama jeunesse inakatala manipulation yoyote. Jeunesse iko attaché kuma fondamentaux ya République démocratique du Congo. Jeunesse iko attaché ku souveraineté yake. Jeunesse congolaise iko attaché kwa amani. Mobilisez-vous massivement, mu répondre kwa hii mobilisation. Tujiunge sisi sote ili tuoneshe kama jeunesse haiko tu futur, jeunesse ni sasa, na jeunesse ndio itaandika destiny ya Congo, hapana watu ambao wanakera bunduki na mafimbo na kututesa mungini yetu. Asante. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.